Danes avto peljemo na servis in ugotovimo, da je to panoga, ki bo samo še rasla. Potem zapeljemo Mercedesov električni superluksus. Vmes pa še dirkamo z električnimi avtomobili. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Servisiranje avtomobilov je velik posel že od samega začetka avtomobilske industrije. Seveda rase skupaj z avtomobilsko industrijo, z novimi tehnologijami v avtomobilih in seveda z številom avtomobilov na cesti. No, po podatkih ECEA naj bi bilo v Evropi 250 milijonov samo osebnih avtomobilov. Službo pa daje avtomobilska industrija kar 12,7 milijonom Evropejcev. Posredno in neposredno. Namreč večji del zaposlenih je zaposlen tudi v verigi storitvene dejavnosti, servisne in v tem delu večji del tistih, ki so zaposleni pri neodvisnih serviserjih. In ta trg neodvisnih serviserjev so na nek način začeli ugotavljati tudi pri avtomobilskih znamkah in vam posegati. Mimogrede, avtomobili, če mislite, da je vaš avto star, so v Evropi v povprečju stari 11 in še nekaj leta. No, v Sloveniji nekaj manj, ampak bistven je podatek, da se število avtomobilov v starosti 3 in 5 let, se pravi, ko postanejo zanimivi za vzdrževanje in servisiranje pri nepooblaščenih servis, znatno povečuje. In to so ugotovili tudi pri Renaultu. Avtomobilski svet se res temeljito spreminja, pa to sploh ne pomeni samo to, da dobivamo električne avtomobile. Spreminja se tudi v tej smeri, da nas vse bolj zanimajo tudi rabljeni avtomobili in pa predvsem starejši avtomobili. Vse bolj nas zanima imeti avtomobil dalj časa in ga dalj časa uporabljati. Seveda to pa zraven pomeni tudi, da je treba te starejše avtomobile tudi servisirati. Servisiranje avtomobilov torej postaja vse večji posel, predvsem pa postaja velik posel s sestavnimi avtomobilskimi deli. In danes imamo zgodbo, ko rast tega posla postavimo v številke. Years ago, the OE and aftermarket, equal shares. It was 50%, 50%. Now, or within the next few years, it's going to be 30% only OE and 70% independent aftermarket. Kaj, ko bi to povedali brez kratic? No, to pomeni, da bodo pooblaščeni servisi avtomobilskih znamk v nekaj letih v Evropi izgubili 20% posla. Okrepile pa se bodo servisne delavnice, ki vzdržujejo avtomobile vseh znamk. Ampak prav ta neodvisni posel z vsemi znamkami zdaj mika kar posamezne avtomobilske znamke. Vse glasnejši v tem pogledu postaja konglomerat Stellantis, ampak kolegi iz Renaulta jih večkrat spomnijo, da so sami spremembo razmer zaznali že pred 20 leti. In takrat so pod svoje okrilje vzeli milanski startup Motrio. Motivi pa niso bile zgolj ugotovitve finančnih analitikov, razlogi so bili že takrat, s covidom pa so postali samo še bolj očitni. We are selling less and less new cars, unfortunately. And in the meantime, the people are reducing the number of kilometers, mileage per year. So it means they are keeping their car for a longer term because you are driving less. And at the end, they say, okay, the car is more safer. So I have to take care about my car, but I will take my car for 6, 7 years, 8 years, and it was not the case in the past. Ampak eno so servisne storitve pri teh Motrio cilja še zlasti na vozila stara okoli 10 let, vse večji posel pa Renault vidi v prodaji rezervnih delov, ki jih seveda prodajo pod svojo trgovsko blagovno znamko Motrio. Bežen pogled v ponudbo smo dobili na Amazasjevem poligonu na Vranskem, lokacijo pa so seveda izbrali zaradi novosti v ponudbi, zaradi gum. Torej s celoletno pnevmatiko, tokrat pa peljemo z letno pnevmatiko, enako vozilo, enaka podlaga, enaki pogoji, enaka hitrost, enak način zaviranja identičen, pa da vidimo.
razlika v dolžini približno 2,5 avtomobila v zavorni poti. Prej smo imeli 34, zdaj imamo pa dobrih 44 metrov. Tako da izbira pneumatike v posebnih zasneženih pogojih bo definitivno zelo vplivala na opremo. We don't want to compete with premium tires because that's another category of product, but we have tested our products with an independent partner, TÜV Süd, both in south of France and in Sweden, and we had very, very good results, even outstanding results on the all season on snow. Can you compare the price of these tires versus the premium tires? Well, we are looking at competitiveness gap in our favor of 5 to 10% versus the main players in each country. It is not a budget tire, it's not a budget price, but it's really a good product for the best price that you could find. Ne samo naše mobilnostne navade, COVID je na glavo obrnil tudi digitalno plat vzdrževanja avta. Let's talk about digitalization. It's not nice to have, it's a must have. Before the COVID, it was not so common to have digital tools. It was, okay, we will see one day. After that, COVID arrived 2 years ago, and everything changed. Now, everything is, or you are in digitalization process, or you are outside the market. We are making huge investments in the digital part with online booking platforms, and for the B2B side with the marketplace Partacus to sell all Next brands and to be able to provide 100% of the workshop needs. Motrio online database, this is something that the workshops must pay a lot of money to use it. In these databases, to access to the part identifications, you don't have to pay. But what will be to be paid for is the repair and maintenance information. So if you want to have the maintenance scheme, the electric scheme, and the troubleshooting and repair informations, this is expensive data. So we've invested a lot, and we will try to package that in the best way for our workshop, for our customers. You have mentioned in the presentation that Slovenia is very advanced in this digital world. Can you be more specific? Slovenia was the best practice for two things. So interesting is the first one was the B2B, because at the Motrio corporate level we were not able to provide something to them, so they decided to develop something alone. And when we arrive, we say okay, we have to cut. No, this is good. So let's think about that you have today, and we will develop something for you more advanced. But let's keep that you have because you are more advanced than some country. And the second one is also the box for the part. This is a fantastic experience developed in Slovenia. So I love it because it's something quite easy for the point of sales. You have one box, everything inside, and this is two main tools developed in Slovenia. This year we will change everything. But at the end, we take care about all the Slovenian team already developed. So we use the best practice to develop something more advanced, and we develop with them. So we are test field. And we are proud for that. Thank you very much. It was a pleasure. Thanks for the weather, it was fantastic, but it's perfect to test the tires. Strošek servisiranja avtomobila predstavlja v osebnem ali družinskem finančnem proračunu velik zalogaj. Ravnamo pa v tem pogledu sila predvidljivo. Dokler je avto še v garancijskem obdobju, ga vozimo na pooblaščen servis. Ko enkrat zapusti to območje, po 3-5 letih, se obrnemo k alternativam. Cenejšim, seveda. In teh je na trgu vedno več, saj je na trgu tudi vedno več avtomobilov starejšega datuma. Dogajanje na tem področju je na nek način mogoče primerjati s tistim, ki se je predtem že zgodil v letalski industriji, za katero je veljalo, da jo je nemogoče spremeniti. Pa se je spremenil, ampak v trenutku, ko je v tržno dogajanje posegel regulator in dovolil drugačne poslovne modele. In danes tako lahko letalsko karto za sedež kupimo preko borze in trgujemo za njegovo najnižjo ceno. In tako se z lahkoto lahko zgodi, da na istem letu niti dva potnika ne plačata enake cene. Pa smo v območju delovanja prostega trga v njegovem najboljšem pomenu, za potrošnika seveda. Ampak pozor! Zaščita storitve in potrošnika mora biti na prvem mestu. Pomembno, celo nujno pa je, da regulator, torej država, vzpostavi taka merila in metode nadzora, ki preprečujejo slabo ali malomarno opravljeno storitev. Slednje pri nas žal še nikakor ni dobro regulirano, saj je ob pooblaščenih in neodvisnih
Na trgu še vedno veliko tudi serviserjev na črno, pod kozolcem. Zato opravljena storitev pri njih praviloma nima garancije. Prav tako moramo poudariti okoljski vidik. Vprašljivo je, kje končajo iztrošeni deli ali recimo maziva. Prav tako pa seveda predstavljajo nelojalno konkurenco za pooblaščene in vse ostale serviserje. Gremo v nove zmage, dobesedno. Električne zmage, najprej z Mercedesovim električnim superluksusom in Potem pa spoznamo električno Touring prvenstvo. na koncu pa vas še povabimo na preizkus aerodinamike. To je Leon, avto, ki ga poznate. Ampak zdaj ne gre za Seat, gre za Cupro. Prevzel sem ga v Barceloni in tam sem se naprej z njim vozil neopazno, umirjeno, potiho na elektriko. Avto je seveda priključni hibrid, ampak poanta tega avtomobila je seveda nekje drugje. In zato sem se s tem avtomobilom soočil z neštetimi ovinki ceste C462. Gre za eno od, mislim da, 7 cest, ki jih je Ford proglasil za najbolj vozniške ceste v Evropi. In kaj naj rečem? Potrjujem. Kaj bi tokratni namen mojega prečkanja Pirenejev? No, na drugi strani, na francoski strani, v mestecu Po je potekal festival motošporta. Kar po mestu so se podili z dirkalniki in tudi s takšnimi Seati Leoni. V kar 2 verzijah je bil tam. Benzinski je nastopil v prvenstvu WTCR, električni, 100% električni pa v prvenstvu ETCR, ki je letos prošlo pod okrilje FIE. Tako da predlagam, da razširimo tega Leona in mu damo gor spoilerje. Motošport seveda ni samo marketing in svojo večnamenskost kaže s tem, da je tudi razvojni laboratorij. To trditev vam lahko podkrepim recimo s testom Cupra Bornem. Tam smo poudarili, da je Born, čeprav je tehnično podoben Volkswagenu ID3, vozniško povsem drugačen kot pa ID3. In tukaj v Poju na francoski strani Pirenejev sem spoznal človeka, ki je dejansko zaslužen za to, da je Born drugačen od ID-ja. In ob kavi mi je povedal, kakšen je recept za to, da je Born drugačen. Treba je jeti na dirkališče in raziskovati, spreminjati nastavitve, si zapisovati in ugotavljati, katera nastavitev je najbolj učinkovita. Prav to je seveda prišel početi tudi sem v Po na dirkališče. You have a push-to-pass button, which gives another 150 kilowatts. So all of a sudden, the car behaves different, and you have to adapt from 1 second to the other. The car is a different animal, and this is something you have to deal with. So you need to have very skilled drivers. The race car goes up to 500 kilowatts. 500 kilowatts actually will take some time for a road car, and it's also something which is difficult to drive. I tried the ETCR race car some weeks ago on the racetrack, and if you have full power on the rear axis, then it becomes really difficult to handle the car. If you put such a car with this power on the road, you need a little bit more electronics on the road car. Gum za prehitevanje je vsekakor prva od zadev, ki jih bo Cupra prinesla iz dirk na cesto. On the Cupra Born, we already have the button with the Cupra mode, which gives you a little bit more power, a little bit more torque, and this obviously comes also from the race cars, because from the ETCR you have this push-to-pass button, and this is what we wanted to replicate on the road car, this experience. And in the future cars it will be even stronger, so we will keep a decent amount of power just for the push-to-pass.
Ampak na dirkah Cupra testira še eno funkcijo, ki želi vezati na tisti mikavni gumb na volanskem obroču. Ekstremne zahteve namreč baterijo ekspresno hitro segrejejo. Proti temu pa se v prvenstvu ETCR spopadajo s predhodnim hlajenjem baterije prek upihavanja mraza suhega ledu. This is also something we want to apply in the future for road cars. For example, if you know that you want to go fast, if you go to Cupra mode, that you start to cool down the battery because the system knows that in the next minutes the driver would require more power from the car. So it could also be something to put on the road car. Tudi uradni gumar prvenstva ETCR in pa VTCR tukaj ni samo zaradi marketinga. Goodyear namreč tukaj v boju testira svoje ugotovitve tukaj iz dirkalne steze v realnem času po digitalni poti pošlje direktno v Luksemburg, kjer ima seveda razvojni laboratorij za razvoj gum za takšne cestne avtomobile. No, gume, ki jih uporabljajo tukaj spodaj na ETCR, res niso primerne za cestne avtomobile. Vendarle gre za šprinterske gume, pri katerih je pomembno samo to, da zdržijo tisto kratko obdobje. ETCR is all about short, sharp, sort of sprint activities. It's like 100 meters if you think of athletics. You know, endurance racing is like the marathon of athletics. So these tyres have got to provide more or less instant grip traction from the off, because obviously the start format is like a sprint race with the unique gate, and the tyres have got to switch on immediately and provide that traction from the start to be able to give the drivers confidence and grip to go and have the race. To so sicer zahteve, ki jih na cesti vendar ne potrebujemo tako močno, ampak znanje pa potrebujemo in to se da uporabiti. During the weekend we are in the pit lane, we are taking tire temperatures and tire pressures with the engineers. So we are collecting that data, learning from that and taking that learnings to develop new compounds, new patterns and at the end new tires which you can also use on a daily basis on a road. Motorsport is a laboratory for us. It's a technological, alive lab, and these electric vehicles, 500 kilowatts of power, that's a huge amount of power that is being put through the car and through the tyres in hugely demanding either race circuits or street circuits. Developing technologies that can work in that environment allows us to feed directly into our road tyres for the future tyres that we need to develop for everyday electric vehicles for the road. In v tem pogledu je prvenstvo ETCR še posebej pomembno, ne samo ker gume za električna vozila predstavljajo že kar polovico vsega Goodyearovega novega posla, ampak še posebej zato, ker v ETCR-ju uporabljajo en sam tip gume. Ta mora ustrezati vsem razmeram. Ne tako kot recimo v VTCR-ju, kjer imajo gladke in dežne gume. In tisto, kar je še posebej pomembno za razvoj gum za cesto, no te dirkalne gume po koncu dirke še niso za odpad. It's also a case of road to race. The tread pattern of this treaded race tyre is basically more or less identical and is derived from the Eagle F1 Supersport road range that we have released in the last few years. So the actual tread pattern in the tyre is essentially the same as a road tyre tread pattern. Some of the outer shoulder blocks are absolutely designed about cornering precision and handling, and again that's driven by that road tyre pattern. With our road to race and race to road approach, we are giving feedback to our R&D departments, and so we are learning from the circuit and giving that feedback to the engineers who are developing the road tires, because also the electric tires for the road, which everybody can drive on a daily basis. In verjetno ni več daleč dan, ko bomo tudi v osebnih avtomobilih imeli gume s senzorji. You can see the barcode and also the RFID tag, which is linked to each other. We are providing for each weekend an RFID tire list to the FIA, where basically all the tires are controlled from the FIA, because the tires are limited to each driver. So they can check with the RFID barcode reader to see if that tire is really on the right car. No, jaz se preprosto ne moram otresti občutka, da so Pirenejčani sem v center mesta prišli predvsem po krasen sobotni večer v družbi rohnenja. Prišli so pravzaprav na koncert. Ko so namreč mimo divjali klasični bencinski dirkalniki, so bili namreč obiskovalci bistveno bolj angažirani, kot pa takrat, ko so mimo pricvilile električne zveri.
Also, electric cars can produce a lot of noise, which we are dumping down currently, and this is also something we are looking at. How can you generate a natural electric car noise feeling? For example, the rear axis gearbox gives you this kind of futuristic sound feeling in the car. It's the same as you have on the combustion engine. Some of the noises are nice, and you can let them go through, and then we have to find a way to use them for the Cupra mode. This is something we are working on. There's some high price competition in the market which are already doing that, and this is what we also want to do. We have a spectrum of frequencies, so you have to eliminate the frequencies which are disturbing and let the frequencies go through which are nice. It's the same what you do on combustion engine cars. For sure you have the combustion noise, but you also have the specific frequencies of a 4-cylinder, 5-cylinder, 6-cylinder, but you're also tuning the exhaust system to generate a nice sound, a homogeneous, harmonious noise. And this you can do the same on the electric motor. It's a different challenge because you don't have so many sources, but at least it's the same challenge. Ampak da ne bo pomote, govorim o hrupu na zahtevo. Seveda pa je spet v igri tista posebna tipka. If you want to drive completely quiet, you don't want to have noise and want to take advantage of an electric car. And the challenge is then, if you push the Cupra button and you want to have noise, that we can provide that. This is a challenge. Tipko Cupra sem pogosto pritisnil tudi med mojim vračanjem v Barcelono, ponovno po vozniških cestah, tokrat čez gorske prelaze Andore. In če potegnem črto pod moje pogovore, se inženirji trudijo v prihodnjih Cuprah ponuditi prav to, kar sem si sam zaželel med tokratno uživaško vožnjo. Da bi bil ta Cupra značaj še za odtenek bolj izrazit. Še malce bolj je treba zver spustiti na plano, pa hkrati vendarle ohraniti tisto prijaznost avtomobila do okolja in do moje hrbtenice. To je Mercedes-Benz EQS, torej kot gre soditi po imenu, električni brat razreda S. To je tisti model, ki uvaja novosti, tokrat v električno družino EQ. Čeprav je Mercedes-Benz že predstavil nekaj električnih modelov, je ta prvi, ki je kot električni avto zasnovan od samega začetka. To mu seveda omogoča boljši izkoristek prednosti, ki jih nudi električni pogon. Baterija je pod dnom celotne kabine. Kapaciteta je pri osnovnej izvedenki 90 kWh, pri vseh ostalih pa okoli 108 kWh in to je uporabna kapaciteta. Največja moč polnjenja je 200 kW. To pa v praksi pomeni, da lahko v 15 minutah avto napolnimo za doseg do 300 km. Maksimalen domet na slovenskem trgu, sploh glede naše specifikacije, je 741 km po VLTP ciklu. Električne kilometre pa bodo uporabniki udobno premagovali v potniški kabini, kjer izstopajo 3 zasloni oziroma hiperzaslon. Hyperscreen je v bistvu skupek zaslonov, ki se razposteza čez celotno armaturno ploščo. Sestavljen je pravzaprav iz 3 zaslonov, voznikov kombiniran inštrument, sredinski medijski in pa prvič v Mercedesu tudi sovoznikov tretji zaslon. Tretji zaslon je namenjen izključno sovozniku, če tega ni, se tudi ne da prižgati ekrana. Hkrati pa preko senzorja EQS nadzira smer pogleda voznika. Če voznik gleda v sovoznikov ekran, le tega zatemni. Razred S vodi tehnološke inovacije Mercedes-Benza. Razred EQS je pa njegova električna implementacija. Primerljiva dimenzija. EQS bazira direktno vmes med S kratko in S dolgo razdaljo. S je klasična limuzina, EQS je pa hatchback pravzaprav. EQS pa je rekorder tudi, ko govorimo o aerodinamiki. 0,20 znaša njegov količnik zračnega upora. In ja, med avtomobilskimi proizvajalci res poteka tekma, čigav avto bo najbolje rezal zrak. In veseli smo, da je na najvišji stopnički prav naš rojak. Je definitivno nekaj posebnega, če imaš na trgu avtomobile, ki podirajo rekorde. Mi smo bili pred parimi leti z limuzino A razreda številka 1. Seveda je to številko konkurenca izenačila v naslednjih letih, ampak z modelom EQS
smo podrli tudi ta rekord, 0,20 je ta količnik zračnega upora, kar je praktično tudi takrat na začetku, ko smo sploh začeli delati na tem avtu, smo rekli, ne, tega ne bomo nikoli dosegli, ampak na koncu neverjetno, s kakšnimi detalji dosežeš tisto zadnjo desetinko točke in ja, kot neke vrste tekmovanje. Recimo to kolo z temi 5 plastičnimi kledingi, deli, ki se pač od zadaj pritrdijo, so recimo zaprti do sem, ampak tega se sploh ne vidi, zato ker je vse črno. Do sem je popolnoma zaprto, ker ta del je izredno pomemben za aerodinamiko. Zrak, ki pride od tukaj, ne gre tu noter, ampak gre recimo dalje. Ja? Ta površina ga usmeri dalje. Da ne moremo čisto zapreti kolesa, je pa razlog temperatura pri zavorah, seveda. Da so relativno visoke temperature in skozi te odprtine potem pač izhaja ta topel oziroma vroč zrak. In ta stopnička, recimo 1,5 mm, recimo 2 mm bi že bilo preveč. To smo bili, kaj pa vem, ure in ure v vetrovniku in smo se v aerodinamiki kregali za ta pol milimetra, sem pa tja. Na koncu je nič druga kot eficienca. Koliko energije porabim za določeno pot. In definitivno eden najbolj pomembnih detajlov. Ja. Z iskanji takih detajlov na karoseriji pa seveda pri pneumatikah se pridobiva varčevanje z energijo. Se pridobi kilometer več. No, in to bomo preizkušali tudi z vami, drage gledalke in gledalci, zato se le prijavite na naš dogodek, ki bo 27. maja, ker začrtajte si koledarček in se prijavite na rtvslo.si poševnica avtomobilnost in veseli bomo vaše družbe, ko bomo preizkušali aerodinamičnost modernih Mercedesov. In pretvorili učinkovito aerodinamično karoserijo v eko vožnjo. Dan prej pa vas vabimo na spletni dogodek, v katerem bomo vstopili v misli motorista pod čelado. Ja, in to z našim radijskim kolegom Miho Šaleharjem in Andrejem Brglezom. Se že veselim, mi pa se vidimo spet naslednji teden, bodite z nami, razširjene vsebine poglejte na naši YouTube podstrani Avtomobilnost in pa seveda kliknite na rtvslo.si. Srečno!